Hello. Thank you for joining me. How you doing? So, something new is happening with Greenland every single day right now. It's escalating very quickly. Things are moving quickly. And if America was to invade Greenland, I would consider that a major turning point, really, for world history into a much worse direction than we're already going. I'm not even sure if we're going in a good direction right now. Anyway, so with that said, I'm definitely going to be keeping on top of it. I'm saying that because, like, I think 5 out of the last 6 of my videos has been on this subject. And yeah, that just is what it is. And it might stay that way until this is resolved or until things just peter out. But we'll see what happens. In fact, right now, I think J.D. Vance is meeting with Greenland, or he's in Greenland. I don't know. Greenland and Denmark officials are meeting with Vance and Rubio. So that'll be something, I mean, that's a big deal, and I'll be probably reacting to that tomorrow, whatever comes of that. You know, have you said thank you once for us threatening to invade you? But anyway, yesterday, the Denmark and Greenland prime ministers gave a press conference on the subject. And so that's what it now has English captions, so that's what I'll be reacting to. Let's do it. I can't do it in Danish. I had already had this set up. I don't know why it's reverted back to this. I'm sorry. Okay, it's working. That's not actually how I pronounce sorry, by the way. All right, let's do it. Velkommen alle sammen. I mere end et år har vi, Grønland og Danmark, skulle håndtere en ganske uvandt og vanskelig very young, I feel like. Situation. Det er vi lykkedes med sammen. Vi har taget initiativ til at styrke sikkerheden i Arktis. They seem kind of like, I don't know if they seem uncomfortable. They seem like not happy. Kind of like on edge. I can understand why. Vi har tætnet båndene mellem os i kongeriget, og vi har opbygget endnu tættere alliancer med partnere og allierede i hele verden. Det har ikke været nemt at stå op imod et helt uacceptabelt pres fra vores nærmeste allierede igennem en menneskealder. Men meget tyder samtidig på, at det sværeste nu ligger foran os. Og det er undervejs blevet stadig mere tydeligt, at selvom det er grønlænderne, der først og fremmest mærker utrygheden, og selvom vi i hele rigsfællesskabet har skulle lægge øre til mange fornærmelser, så er der noget meget mere grundlæggende på spil. Isn't it so crazy how, like, world history like this, like she's talking about how America was Greenland and Denmark's one of their greatest allies through so much of history, and it's like that can just flip on a dime after one election, one very close election in which Donald Trump basically just lied his way, and the Democrats totally threw it. I'm not going to lie, but yeah, that one election that was determined by only a couple million votes. What I'm saying is, obviously, Kamala Harris wouldn't be invading Denmark or Greenland, you know, and it was just that election could change the whole world history. That's just crazy to me. Det her handler ikke kun om Grønland eller om kongeriget. Det handler om, at man ikke skal kunne ændre grænser med magt, at man ikke kan købe et andet folk. Og det handler om, at små lande ikke skal frygte store lande. Det er derfor, vi klart siger fra. Og det er derfor, at mange allierede gør det samme. And that is a big aspect in this, because if you listen to that worm, Stephen Miller, a lot of what he had been saying in his most recent interview was, it's not going to be a war with Greenland. You know, we're not going to have to use military force because they're not going to fight back because they can't. They're just going to roll over. You know, there's only 50,000 people there, 30,000 people there, something like that. You know, they can't fight back, so it's not going to be is it going to be military action? I mean, you know, it's kind of like, you know, I guess you could call it maybe a 2-week special military operation, right? Maybe it would be something like that. I Norden, i Europa og i resten af verden. Vi står op, ikke bare for os selv, men for den... And what I'm saying is that's just so obviously
disgusting and immoral to say, oh, they just don't have nearly the amount of people we do, let alone the arms we do. So, what's stopping us? Verdensorden generationerne før os har opbygget vores demokrati. Mm-hmm. I morgen der mødes Grønland og Danmark med USA. Vi kommer sammen, vi bliver sammen, og vi går sammen. Vi vil gerne dialogen, og vi vil gerne samarbejde. Vi søger ikke nogen konflikt, men vores budskab er klart. Grønland er ikke til salg. Det har vi gjort klart fra starten. Ligesom vi fra... Wow, that's a strong message, because not only are they saying, don't invade Greenland, they're saying, and by the way, it's not even for sale. That strong-arm tactic of saying you're going to invade if we don't sell it to you, well, it's not for sale. Begyndelsen af alt det her har sagt til amerikanerne, at hvis det handler om sikkerhed, så er der meget mere, vi kan og skal gøre i fællesskab, og det vil vi også gentage på mødet. There you go. Hey, that should be all the Trump administration needs to hear. Oh, they're willing to work with us and do it together. Yay. But of course, it's not actually about security. For selvfølgelig ønsker vi at styrke samarbejdet om sikkerheden i Arktis med USA, med NATO, med Europa og med de arktiske stater i NATO. Og ligesom de baltiske lande for eksempel ikke står alene med at forsvare NATO's østlige flanke mod Rusland, fordi det netop er et fælles anliggende for hele alliancen, så gælder det samme i Arktis. NATO skal beskytte og forsvare Grønland lige så meget som enhver anden millimeter af NATO's. You gotta defend Greenland from Russia and America, right? Territorium. Which one's the greater threat right now? I mean, unfortunately, I think it's the latter. Og den sikkerhedsgaranti, det er det bedste værn mod Kina eller Rusland som en trussel i Arktis. Kære grønlænder, I skal vide, at vi står sammen. Det gør vi i dag, det gør vi i morgen, og det bliver vi ved med at gøre. Og med de ord, så er ordet dit, Jens Frederik. Tak. Først og fremmest, så vil jeg gerne gentage, Grønland er ikke til salg. That means a lot coming from the Greenland prime minister. It's one thing for Denmark to say it, and I am interested in what she has to say, but it's another thing for Greenland to say it, because of course Denmark doesn't want to, well, I guess I shouldn't say of course. I guess I could imagine that Greenland could actually be a liability. It could cost a lot of money to maintain for Denmark, so maybe there is a world where they would want to sell it, but that's not this world. That's not right now. Anyway, I'm quite interested in what this man has to say, being the Prime Minister of Greenland. I dag har vi drøftet vores samarbejde mellem Grønland og Danmark. Jeg skal understrege, at Grønland er en del af kongeriget. Vi er en retsstat baseret på demokratiske værdier, og vi har selvstyre under kongeriget Danmark. Situationen er meget, meget, meget alvorlig. Og de geopolitiske interesser, de har lagt et kæmpe stort... It must be surreal to be a Greenlander right now. Must be surreal. Et pres på vores land og dens befolkning. Grønland er som en del af kongeriget Danmark medlem af NATO. Mm-hmm. Vi har stor tiltro til NATO-alliancen. I'm glad that you do. Og ved at NATO støtter os i den her situation, men støtten fra Europa og Danmark er helt afgørende i den her konkrete situation. Vi er sammen om at stå for ukrænkeligheden af territorier, om at beskytte demokratiske værdier, beskyttelse af demokratiet. Vores mål og ønske er fortsat fredelig dialog baseret på samarbejde, med respekt for vores konstitutionelle placering, folkeretten og vores ret til vores eget land og vores ret til vores selvbestemmelse. Men en ting skal alle forstå. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Mm-hmm. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. And I mean, that's very powerful coming from the Prime Minister of Denmark, like I was saying. And I saw a poll. Now, I mean, I need to look more into this, but I saw a poll
of the Greenland people, and it said about 17% would vote to become part of America. So there you go. That really, at the end of the day, settles it, in my opinion. It's not even close. It's just not even close. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger kongeriget Danmark. Damn, he said we choose Denmark. Bitch. Vi vælger EU. Yes, that was powerful. Tiden er ikke inde til interne Yeah, you guys want your universal health care, don't you? diskussioner og splittelse. Tiden er Among other things. til at stå sammen og få bygget videre. I mean, to be honest, right now, just beyond any like logistical or specific political reasons or policy reasons why you wouldn't want to join America, it's just like under the Trump administration, who does want to be a part of America right now? It's gross. Like maybe under a different administration. I mean, if it was the Obama administration, maybe they'd be like considering like more so like, but under the Trump administration, god damn, hell no. Videre på det fællesskab, vi kender, og til det. And I know, I feel like when I say something like that, it's like, yeah, I know they would probably still choose Denmark, and that's fine. I don't even want Greenland. They should stay exactly how they are. I think like imperialism and that type of mindset is just, we're so beyond that, and it's over, and it's gross in this day and age. Vi ønsker. Tak. Og så bliver der lejlighed til ganske That was a powerful statement by him. få spørgsmål. Danmarks Radio. Jeg vil gerne spørge statsministeren først i forhold til den danske position og det, din udenrigsminister er rejst afsted til USA for. Fordi hvad er det egentlig, at du kan tilbyde amerikanerne for at lukke den her krise? Og så lige et spørgsmål til Jens Frederik. Rare earth minerals. Hvis nu amerikanerne ringer og siger til dig, vi vil gerne have en alenesnak med Grønland, hvad svarer du så egentlig, hvis du skal tjene dit land? Interesting. Ja, det vi kan tilbyde amerikanerne, det er at være den gode allierede, som vi har været i ganske mange år, ja faktisk i ganske mange årtier. En stærk NATO-allieret og en allieret, som vil opretholde det Vesten, vi tror på, og det Europa, som vi tilhører. Og det kan vi også gøre omkring Arktis. Jeg tror, man skal se på det på den måde, at vi har en østlig flanke i NATO ind mod Rusland, hvor vi skal afskrække og forsvare os mod Rusland. Vi har en sydlig flanke, der handler om terrorisme. Vi har en flanke, der går opad i forhold til rummet og ny teknologi. Og så har vi en nordlig flanke, som vedrører Arktis. Og vi er selvfølgelig om nogen interesseret i, at sikkerheden den opretholdes i det arktiske område og i det høje nord, fordi kongeriget Danmark kvæg Grønland er en del af det. Det er vi sammen med en række andre arktiske stater. Så det vi kan tilbyde amerikanerne, det er jo et demokratisk samarbejde mellem selvstændige stater, der respekterer hinanden og gør det bedste for vores befolkninger. Der er ingen lande, der har kunnet tilvejebringe deres befolkninger gode vilkår, hvis ikke man er demokratier, og slet ikke, hvis man er i konflikt med hinanden. Så vi kan tilbyde det, vi har tilbudt igennem rigtig mange år allerede. Ja, og mit svar, det bliver ikke særlig langt. Vi står sammen i den her situation. Vi står sammen i kongeriget Danmark. Derfor går vi ind i lokalet sammen, og vi går ud sammen, og vi snakker med amerikanerne sammen. Okay, so there you have it. I mean, it's sort of interesting. It's an interesting question. I mean, yeah, I mean, I don't imagine that the Greenlanders would come to a different conclusion if Denmark wasn't there next to them in the room. You know, I don't know. I mean, Ja, jeg vil gerne høre både til formanden for Naalakkersuisut og statsministeren, hvor går grænsen for, hvad Grønland og Danmark vil acceptere fra USA, og også hvad kan I sige til den grønlandske befolkning nu, hvor situationen udvikler sig dag for dag? Altså grænsen går ved, at vi er ikke til salg. Grønland kan ikke købes. Grønland ønsker ikke at være en del af USA.
Grønland ønsker en respektfuld dialog og et samarbejde baseret på internationale principper, folkeret og igennem de rette kanaler. Det har vi sagt fra dag 1. Vi har stået fast på det. Vores linje har været fuldstændig klar. Vi ønsker et samarbejde. Vi ønsker alliancen. Grønland vil altid være en del af den vestlige alliance, og det er det, vi baserer vores linje på. Altså i forhold til det. It's so interesting because you hear that and it just tears apart all the whole narrative that the Trump administration is trying to lay down as far as, oh, well, we need to defend it. It's like, well, you can cooperate with us to defend it. But it is, I mean, Trump said it unambiguously when he said, well, we don't own it. We only have the incentive to defend it if we own it. So I'm just trying to think of how does this end without, like, what compromise would the Trump administration accept? And it would probably have to be some kind of minerals deal. At the end of the day, that might be what it is. Here, I'll call it right now. That either we're going to invade Greenland and the whole world's going to go to shit, which might happen, or they're going to have some kind of minerals deal. And hopefully it won't be totally extractive by America, but I'm sure it will be, I mean, I don't see why America couldn't invest money and buy, the rights to extract minerals in Greenland and pay, a lease to be there and do it. And also that give us the more incentive to build out the security there. I'm not sure if Greenland would have to consent to that in the first place, though. I don't even know if I'm making sense. I'm kind of just thinking out loud. Efterhånden hårdt prøvede grønlandske befolkning, så tror jeg, at alle i Danmark har meget, meget stor forståelse for den uro og den usikkerhed, som den her situation giver, hvad jo i sig selv er uacceptabelt, fordi Grønland har aldrig søgt nogen konflikt med nogen. Tværtimod, så er det et ualmindeligt fredeligt folkefærd, som understøtter de vestlige alliancer. Yeah, they never caused any problems, have they? Også på sikkerhedsområdet. Så alle vores tanker er med den grønlandske befolkning, men det er jo også vigtigt at sende et meget klart budskab om, at Grønland aldrig nogensinde kommer til at stå alene. Altså, vi giver ikke op på det, vi tror på, uanset hvilke trusler, der måtte komme. Og som jeg sagde det før, så er det klart, meget af det her handler om Grønland og om kongeriget, men der er jo noget meget, meget større på spil, nemlig hvis vi giver op på vores grundlæggende tro på, hvad demokratiet er, og hvad man kan inden for demokratiet. Og derfor er kampen for det helt grundlæggende her, det kommer vi til at stå fast på, og det kommer vi til at gøre sammen. Så er det Samitsiak. Ja, jeg vil gerne spørge, hvis nu Rubio og Vance de kommer med et tilbud, eller på anden vis lægger op til nogle forhandlinger om Grønlands fremtid, hvordan vil I så reagere? Grønlands fremtid, den skal defineres af Grønland i den konstitutionelle ret, vi har i dag. Grønland er ikke til salg, og alene snakken om at kunne købe et folk og kunne købe os, den er ude af sporet. Den er ikke respektfuld. Det har vi sagt fra starten, og der er vi endnu. Og det er også den besked, vi kommer til at rejse til USA med i morgen. TV2. Man, I'm very interested to see what comes of the talks that are happening today, right now. Yeah, I'll be reacting to that tomorrow. Spørgsmål til jer begge to. Jeg starter lige med dig, Mette Frederiksen. Amerikanerne har valgt at rykke mødet i morgen over i Det Hvide Hus, og J.D. Vance, vicepræsidenten, skal It's at the White House. afholde mødet. Hvorfor tager du egentlig ikke selv til USA? Ja, det vi har aftalt med amerikanerne, det er et møde på udenrigsministerniveau. Det er så blevet ændret her for nogle timer siden. Uanset hvem der deltager i det møde, så er vores budskab jo det samme, nemlig 1, at Grønland ikke er til salg, og 2, at hvis det her handler om sikkerhed i Arktis, så er vi drevet af en fuldstændig stålfast vilje fra kongeriget Danmark i forhold til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at sikre det sikkerhedspolitiske. Det har vi vist igennem mange år, at vi kan som allierede. Vi er også villige til at investere i de kapaciteter, der skal til. Og så er det et NATO-spor, som vi ønsker at gå ned ad, men vores budskab er det samme, uagtet hvem vi mødes med.
Og så er det, Men er det din vurdering? så var der et spørgsmål her til os. Jamen, jeg vil bare... I mean, I will say, I feel like I understand the mindset of Trump. Trump operates on a very surface level, materialistic, all he ever thinks about is money and a deal. Everything is framed within a deal. And right now, the way it works is Greenland's protected under NATO. NATO's mostly, in large part, the backbone of NATO is America. And so Trump says, well, shit, we should be getting something for this. We need to get more. You guys are, is getting the nuclear shield from America under NATO. Well, it ain't good enough for us. That's just, the moral thing to do and a way to keep order and have a lot of prosperity in the world because of, much less war. We need some money. We're going to need you guys to pay. Jeg spørger dig, hvorfor du ikke selv skal Men med. så er der ikke flere spørgsmål. Hvis ikke, Men er det fordi din vurdering er, at det vil skade mere end er der et gavne? spørgsmål til... Ja. Jens Frederik Nielsen, du siger, at I vælger Danmark. Skal der så ikke være mere snak om selvstændighed fra Grønlands side længere? Jeg synes, vores interne forhold i det fællesskab, vi har nu, det er jo sådan noget, vi løbende drøfter og har gjort hele tiden. Men tiden lige nu er til at stå sammen. Grønland står i kongeriget Danmark og står fuldstændig sammen om at beskytte de fundamentale principper, der er i verden. Og som der blev nævnt lige før, vi står i orkanens øje i Grønland. Den grønlandske befolkning er blevet udsat for det pres her i længere tid nu. Men det er også et spørgsmål om den verdensorden, vi kender. Hvis man begynder at afbøje de principper, der er blevet bygget op igennem rigtig mange år nu, så er det først der, at kongeriget Grønland, men også resten af verden, de kan begynde at se ind i nogle udfordringer, der bliver svære at bokse med, sagt rent ud. Og det var det, vi nåede i dag. Tak skal I have. All right. Some very powerful statements. I like the part he said. As of right now and as of today, between America and Greenland, between USA and Greenland, we choose, or sorry, I'm butchering this. I should just quit. Between Denmark and USA, we choose Denmark. That's what he said. Yeah, that was pretty badass. Support and love from Turkey to Denmark and Greenland. Yeah, the whole world is on Greenland's side. What a major disaster that would be if we invaded Greenland. It would be just such a horrible, catastrophic disaster on every different level. But even for America's own interests, that's the irony of it. For America's own interests, it would be a total freaking disaster. We're not the world superpower in a vacuum. If we become the evil, imperialist, psycho bad guys of the world, then our position as a world superpower will fall very quickly, in my opinion. And frankly, we will have deserved it, which is very upsetting to me. Thanks for watching. I'll see you guys tomorrow. Bye.